Siyakhuleka emhlabeni ingudlungudlu apho noma imoto enkulu imoto ngenza ngafundeki ehlula abafazi nabantu befunda behlula khiye uvula lonke khiye mhluthulo enhliziyo zabafokazana ukanda ganda lo masondawo oqhuma elinye ugxobe ngelinye yi-abnormal esejimisini iphinde ibe semtubatuba kwasomkhele ekhaya cha nje namhlanje kakhulu waqala sikhumbuza abantu inamba yala ekhaya u-062 017 1320 062 017 1320 okwamanje sesikhona nesikhulu esejimisini lapho esenza khona ukuthi umuntu owazi ukuthi ufuna ukuthi ahlambeke ngoba ukuhlambeka kodwa kubalekile abantu bafikela la kunomuntu mhlawumbe ufuna ukuthi enze into ukuthi ayivule into zakhe umuntu olonjalo ufuna nakhona lekhaya siyamnceda nasekhaya lesi siyazi ukuthi simenzele nomuntu ofuna ukuthi alungisele isikalo sempilo ngoba abantu abaningi bashaya ukuthi mathini isikalo sempilo yakhe thola umuntu ayikho into emele yena umuntu mayephuma enyangeni uthola ukuthi akasizakali kanti uthola ekhaya kulungisiwe kuba abantu asikhuluma ukuthi kubalekile ukuthi emakhaya ayilungi imsamo yabo kulunga idalwa number 2 into esha abantu abaningi njengamanje njengoba ekhaya kusenomuntu okhulumela umsamo wena unakile ukuthi makukhulunywa umsamo ukukhunywa nobani so ke into ezingathi abantu abayenze abakhuthali ukuthi makuyiwe umsamo sondela kubantu abakhuluma umsamo ukuthi uze ukuthi idlozi lekhaya liphahlwa kanjani ukuze kusasa ungakhuluma nabantu abarong uthola ukuthi udlozi uyaliphahla kodwa manje labantu abatshela wena akubona ufuna ngabe uyabamemeza emsamo so nje ilokho kubalula ukuthi isikalo sakho sibalekile before uzoya enyangeni mhlawumbe ngenze ukuthi uxake inyanga nje wathi inkinga ukuthi ngoba into yafuna imukela into zakho ayikwazi ukuyimukela bese kuba nomuntu ke mhlawumbe ubona ukuthi unenkinga ufuna ukuthi into zakhe azenze ngento ethi isidalo lo muntu siyawazi ukuthi sithi hayi thatha inhlabathi zamathuna kanje uze nazo uthola umuntu othile uze naye ufikele ekhaya sibona ukuthi ekhaya yini ezingayenza ukuthi ukuze ube right kodwa lokho ngeke sichaze la kodwa siyakhona ukwenza ukuthi thola inhlabathi zamathuna bese uze nazo sikwazi ukuzenza sivuse bese wena ukwazi ukuphila eceba into ebaleka ukuthi wena phila impilo yakho ibe right noma ibe ngcono kulento wena oyifunayo kanjalo siyabonga kakhulu ngonyama lona osejimisini ingudlungudlu u-062 017 1320 qaphela ungayifaka imali ekhaya ayifakwa fona ukhulume nami uze kimi ekhaya esigodlweni ejimisini nasekhaya emtubatuba kwasomkhele siyabonga nisale kahle siyabonga